Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Matthew Kapitulo 7, versikulo 1 ken 2. Diyo okuman dagiti sabali, tapno di na kayo okuman ti Dios. Taokuman na kayo ti Dios, akas iti panangukumyo kadagiti sabali. Iti pangrukudyo iti sabali, isunto matlaang ti pangrukod ti Dios kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Berto, apay dagiti lipstick ken pulbos a nakita da iti silid mo. Ha? At dapay curlers ijay. An-anuam dagito? Asino man ang tinakibiyang silid ko? Di pa'y amumot ti privacy. Ti saludsod ko ti sung batam, Berto! Ah. Awan iti puli tayo ti bakla. Tandaan am dayta. Soldado ken pulis dagiti kabagyan tayo. Ket awan ti bakla. Ala, ingkagarado. Ket siguradwam amalpas mo itagmalem ti aradwam. Makaraman ka kanyak no saan maamalpas. Si kamat gayam ti agar-arado ditoy ay na nakapudpudot. Aglinong ka man. Ay, simangpat kamat gayam. Apay, awan ti sabali nga agarado. Tasika ti kakaasi nga agar-arado. Imbaon nak ni tatang. Talaga kagurguran nak. Uray nakatugaw lang dagiti kakabsat ko. Siya kakanayon ti baon na. Unay matdaitan. Ay girl, ala anak man di Manila. Ha? Panawam dagiti naganak mo dito'y probinsya. Ay na, was ang future dito ano ha? Kanayon da pa yung ungtan. Makapauma. Jenny, kamutan agluto. Kaman manicure ko, pagluto dakit din. Kagap-gapok ang naglako ija tiyandaan, nabanugak. Agluton to ni Berto. Di kay lamasyan ken kuana. Napan nagarado. Ita, paglutuan nyo pa'y laeng. Manong, ingka man matagluto. Itay ka pa nakatugaw dita. Day tala cellphone mo tig-igga, ma'am. Nagtala ka man dita. Naglaing ka nga, gibaon. Sikan ti agluto no kayat mo. Erneng, papanamngay. Awan! Makapabwisit kayo. Mapan manon aday tay ti barkada na, nanang. Agiinom da manon. Nabsuga ka. Talaga na lang kang agluto, Berto. Berto, anak, sika tinagluto, sika pa'y tinaibusan. Napanam ngamin aya. Ije balay da Elvira. Ar-ar mo ni Elvira? Ha? Ay, awan dakas na, Berto. Kasta, agaram ka. Tapno, saan da ngay baga, bakla ka. Umay kan, agtugaw kan, tamangan kan. Inak mo't naturugan. Aginaw ka mo't, Jenny. Ni Berto tinagluto. Iso asika mo't ti aginaw. Kitaan nyo mo't ati manicure ko. Di pa ikat na perden. Sayang tirigat ko nag-manicure. Nilaangan Berto. Ison ti aginaw. Ay, buwisit, awan tayo masina! Ay, itaka lang nga simbang pat, agito pakkapay no awan ka na. Hindi mo sumat nga min di makan. Kaslawan ka balayo. Di mo bugkawan ni nanang ah. Agtal na ka dita, Berto. Agtugaw ka lang dita. Saan asika ti kasarsaritak? Basta jak kahit asong batam ni nanang. Ala, sumardeng kayon. Ala, ingka gumatang iti si daam. Itay kayo pa'y kumaan ang tada. Dayjayan ni manong nanang. Di pa ilang amin bayan. Ta iso ti agdiskitar iti kanen na. Nagdak ka lang ti bagina.
Ngam nagsadot. Bayamon, anak ko. Diyak kayat nga aga-apa kayo nga agkakabsat. Agsubli ako ni Ije Manila, Berto. Uy, isikagit di met. Papangitan man itinagan ko. Bilen ko nam, Kayat mo nga ungtan na kamanan ni tatang mo, numangag na abelen tiyawag ko ken ka. Ay na, narwama ko namang ungtan. Inaldaw nga ungtan na. Ala, agan-anos ka. Girl, ibati man kanyak ti address mo ijay. Tanong makapan panunutak. Sumaruno akto ijay ayan mo. Sige, mabiit lang ang tamangalaak iti papel apang isurata. Itatanalpasta na nagtalon. Urahin taman ti panag-aapit. Nalakala ko mati trabaho dito eh. No tumulong damanong Kenny. Ken Ernie. Apay, nauma ka na tumultulong kanyak, Berto. Saan man? No nauma kan, ipagamlaan. Sana kumpurmi di ti patudunam. Tanya ti kahit mong aramitan. Mapanagpukis, ag manicure. Sabali man ang tinapanan ti tungtungan. Diyak man lagsasaon. Mala, umay kagit din. Tulungan na kadagiti daduma pa yung aramitan. Ay na, ano gayam ti kwarta nga inurnong day bakla. Ay, ala kamin dagito, tapaginumi ka dagiti barkadak. Ay na, bakla talaga. Anday duldulin na picture ti artista lalaki dito yung karton na. Anyang kararamidan dito yung silid ko. Aha. Si kagayam ti sumsumrok dito yung silid ko. Takawan nakpay. Awanan ka itibayin. Anay ko, di nagpungutan. Anay ko, di mo karamutan ti Robak. Ay, bakla ka talaga. Ano ti mapaspasamak dito? Ha? Ni Berto tatang, kita nyo tinaramid na kanya ko. Nagdaran ti Robak ang kinaramutan na. Kitaan niyo mo tinaramid na. Simrek iti silid ko. Kat tinakaw na ti kwarta. Anay ko. Sana ka makangas. Day tatarumbang ka. Tapnagnakam ka. Gunggunam, bakla. Anya ti napasamak dito'y balay. Diyak amua, nanang. Awanak itay dito'y balay. Ti amok, nagapad Berto kan manong Erning. Nakita ka numot dagiti kaaruban ni Berto nga daawit na abag. Anya, Nagtalaw samot tan, nanang. ti anak ko. Birukan tayo ti kabsat yo. Kasanulaangan ti biag tayo no awan ni Berto. Bayan yung agtalaw. Madanagan kayong tumot ngamin. Adan panunot na dayjay. Apay adinanog mo ni Berto. Idinto tanimat Erning ti adabasol na. Rumbang lang kan kuha na day chay. Agbakla-baklakit din. Mangibabain. Anya ko mano bakla ni Berto. Da. Nasimpat day chay nga anak ta. Nagagat. Idinto ta dagiti dua kakabsat na. Awan ang muda at trabaho. Sumardeng ka man. Ita. Sa dino ti pangsapulan tayo kan kuana. Jak sa pulan. Among na ti pimanaw. Among na mitlang arot ti agawit. Sa dino nga tahan tinaturturong na. Pagtanagam tumot ngamin unay. Bye-bye am. Agsublimot lang day jay. No agbisinan. Ay na, talaga pinaypaysum tinagtalaw Sobra damat ngaminan ni Jebalay. Takawan nakpay ti mismo kabsat ko. Siyak pa'y ti dakas. O sige, pagyanan ka pa ilang dito'y boarding house ko. Ay na, kasapulak ti trabaho, girl. Ado dito'y, di ka madanagan. Basta saan ka nga agpilpili Wan, oray pa janitor na iso. Kasapula ka talaga, ti kwarta. Ano nga iti kwarta mabiro kam? Ay, katipawit ko di balay mi Ha? Pauitan pa ilang ida? Pinapanaw da ka lang arudan? Ay na, pampanunutag danan ng kantatang. Lakay kan bakit dan? Oh, tumaran nyo ti agas yun, nanang. Sa anak sana may bagan. Da kayong tumot ngamin. Tila pang panunutin nyo. Madandanagan aklaan ka ni Berto. Sa dino nga taytan ayati ayan na. Adda ka no ija Manila. Oray makasaritak lako ma. Nasakit tinakam na dayjay. Amang ano saanan nga agawid. Agpaimbag kayo kit de. Tapno makalako kayo pa ija palengke. Arneng. Jakon kabahilan agtalon.
Di ko na nasakti pagtalunan nyo, tatang. Ay, jack mo ti agtalon. Sursurum kumamat, anak ko. Ila ko yung langan ti talon nyo. Apay nga ipilit yung pailangan nga talunan. No saan yung mata nakabaalan. Ay na, talaga saan ka mapang namnamaan? Impagpay ni Berto akabsat mo, tauray no kasjay, nagagat ka na responsable nga anak. Sika, tay tala makibarbar ka dati amom. Di mo pa'y matulungan ni nanang mong aglako. Kasanulangan tibiyag tayo ita, tagsaksakitan ni nanang yaw. Ay nagsaksakit ni nanang mo. Nabayag ka nun ang masakit. Ay, agibaw itang iti kwarta, tapno mapaagasan. Birbirukin na ka. Panagkunak, nagsakit gapo iti kapapanunot na kan ka. Ay, hindi nakman konsensya. Ay na, pudno ti ibagbagak. Kasano, nagsasadot mo't dagiti kakabsat mo. Awan mo't gayam amud at trabaho. Ultimo agluto, saan dapay ang maaramid. Wen nga ruwan. Imbag tanasurusurok ti agtrabaho. Sa anak adim makilasadot. Kit-kitaam, nagdakkel ti sweldo. Gapo iti anos kan kinagagat mo. Baknang kan, Berto. Kasanumat nga min, bes. Talagang ingaad ko ti agtrabaho. Awan ti sinayang ko apanawan. Ag-overtime, Wen nga rod, awis kami nga awis kan ka amapan agbar. Ngam di mo mat kayat. Ay na. Nagrigrigatak ti kwartak. Diyak kayat asayangan. Sika talaga. Manon nga iti urnong mo iti bangko. Adamat basitin, Agurno nga pay. Ta ipatarimaan kunto ti marmarba balay mi. Ay na, nagswerte mo ti pamilyam. Ay na, amok ti riga ti biyag, Elvira. Ay, diyak kayat asyak lang ti makasagrap iti namay. Siyempre, karaman ti pamilya. Bakit? Kita, nagadumanan ti impawit ni Berto akwartata. Umanay apagpaagas mo, ken igatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Wan garot, lakay. Naanusan na tirigat iti trabaho na. Ita nakaornongan. Ket ti pakaragsakak, agawid ka no, tagbakasyon. Kaguram pay laeng ni Berto, lakay. Apay kumaguraak ti anak ko. Oray bakla. Bakit? Naawat kon ti kinatao na. Anak talatan ni Berto, nga urean niya pa'y ti katatao na. Iso nga ito nagsarita kayo. Ibagam ken kwa na nga isapsapan at agbakasyon numabalin. Tamailiwak matan ken kwa na. Ada ako, nanang. Siyak da ito, ni Berto. Ti pagsuswertsyam nga anak mo, Ay na, mano at awanan, asaan ka nag-awawid, anak ko. Nay, pimu daw kamutan. Ako, adutin sangpat ko aparakan ka. Ingatang ka ti bestidam, tapno ada pagsukatam. Agpapintas ka met, tapno sana madlaw dagiti pekas mo. Si kakit di imat. Aywan, dagiti ngay kakabsat ko. Ni tatang, ayan na. Lakay! Berto! Anak! Tatang, adakon! Anak ko. Ay, didak pasabtan iti danog, Di ka agdanag. Ta saan ka nakagura, anak ko? Naawat ko na si Pupuso ti katatao. Ay na, Agyaman ang tatang. ay, makasaang ita, kinikinaragsak Ay, ko. Sana ka nagawid akaslas Santa Claus. Ang mangiwaras iti kwarta kada kayo, Anya? Sursuro nyo mat ati agtrabaho. Agsakripisyo kayo mat. Kung namla na sino ka mat ngagsasaw? Uwi na. Natangsitak itan, taadon ti kwartak. Hanggang saan kayo nga ikan? Si Kamanong, surwem ti agtrabaho. Sana puro barkada ti pakaibusan ti oras mo.
Aniya? Kat si kamat manang Jenny, saan laday ta pa nagpapapintas mo ti as asikaswam? Agtrabaho ka, ah? Apay nga ibagam ti kasta. Sa anak mo't adumawat iti kwartakan ka ah. Diyo amo nga amin aginasgastos yu diti balay, ket siya tinagapuan na. Ha? Alag na nanang kantatang, payaramidak iti balay da iti Manila. Ket makaamu kayon iti biyagyo dito ay. Anya? Oy, aramidak day ta. Sana mabaling agnanayon kayo anak kadependar kada tatang ken nanang. Apay anak kasukat ka, Jenny. Mapanak agbirok iti trabaho, nanang. Itaman pa yan, panunot mo da ita. Nasakitanak namin kadagiti imbagbaga ni Berto kada kami. Kaslamot ton awan respeto na kada kami nga inauna kakabsat na. Pudno ti imbaga na. Nataengan kayon kanimanong mo. Ay ngam nakadependar kayo pay laeng kada kami. Iti amayo. Sa bagay mo't ket di ah. Nasakit adenggan dagiti imbagbaga na. Ngam pudno. Iso nga agbiro ka kun iti trabaho, nanang. Sige, anak ko. Tarabayin na ka ti Diyos. Akasmot lang iti panang tarabay na kan ni Berto akabsat yu. Saan akas kanan ti kinatao, no di ka ti kinasaya at ti ugali. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.